mizo te in sak mason na khovel mason na in ke apen wala pen ve theizel namno pangte zinga chuan mizo te hi a ke pen chak ber te zinga mi kan ni nge yang Chinlung Khovel. kumza aliam ora khati laya kan in sakdan kha mitha a han chui don thiam tur hi changtar te zinga kan om ta me upeina rin om love aban atana ruwa manga abanga maule achung atana di le thil thek mai mai mang chin kan ni hun kha soita ila alarei lo lutuka thil oi om lo ani thei hial ome ma se kan mason na awanga oi om lo chan achang ero aro puye kan pi le pu ti khan an hun laya an sakdan aya tha khashya po ni se sakdan an thiam kher angem khomun nget tak tak ne lo apem ko chin khothar kai zung zung mai an ni awangin anin sakpo tlo le rin om lam ain asam le khai o sam zong an zong na sa ti asyata khatyang ina khan khomun nget niya in ben bel na chang an shat nu fe apo asak phung khak lovin kumrei tak chu an mangin an chom zui nge nge a khwa le khwa in do chin an ni awangin an in do ni khwa po a hne na an lan tir na ber pakhat chu in hal sak kha ani ome vai lian an lo luta sub missionary te an lo luta kan in sakdan phung le kan kho chung in obdan an ron ti danglam shet sheta chu chuan in sak phunga po ma min son tir ve shet sheta aban le arela thing le thingril te man na chang kan she chawa sa phau in sakdan en ton chawin abang dab la ni reng chungin phuizok le tozoka siam dan te kan she chaw ve zela heng hun la hi in sakunga kan in lum le na sat ber lai ani hial ome hun akal sheta rangwa le talte achwa nu phei chuan asam type sa phau sakdan style copy ya sakkan war chawa kho cha tel hau lawa khang hun laya kan in sak voina la ding te mu hian kut them thiam konga mizo te kan san zia po a mu thei viau meya pason na in aken ani miao awang le pason na konga ke pen sak tak mizo kan ni miao awangin kan in sak po in ma ason chak em ani kumsom nga kalta khan cement manga insak RCC building po kan lo nei te hiala chu ero tunlai anga khovel khoi mun po omhun achanga thlir thei na tur phone la internet la omve ta lo chu killi nei le l shape sakha ani meya cha kan ti na la ya tukver hongin kongka pui kan hong boka hetianga insak hian hun achang rei viau mei hun akal sheta kan mizo chalai te zinga technical lamzir kan pung chawa engineer le architect kan nei chau tamol mola in sakdan tlo zok nget zok le na le moi zok te anon she zela pathuak cha mizo pa chuan atlang pui kan lo man ve le maya ma kan son chak le vo innia chuan architect design changkang le moi berber nen khovela in saknal le moi kan ti angzu zuin kan sa thei ta fura in lian pui pui salawa tefel thek thok achung engkim mai rem chang tak sak po hi kan hlat ta lo ni in alanga interior designer kan nei chho tak nuwa phei hi chuan han en mai po a mi hi tak rong moi tak achung lua ha dam thak le fel thep thop mai engmuzat kan nei ta a interior designer kan nei chho tak nuwa phe hi chuan han en mai po mi hip tak rong moi tak achung lua ha dam thak le fel thap mai engmuzat kan nei ta tingkang khil khor bera po kalila motor lu theina chuan RCC building ading ta zel mai mason na hian in seng so tlem zok rem chang zok osam zok ni chunga sum sen tlem zok ni si hi kan la ngai to chwa hial arin oma chu mizo thwak le ngai to na hian atlin em em ani malam thlir ze lang u